ушул кумар оюн ойногондордун 23% дайыма финанс проблемасы менен болот экен. Карыз коола болуп, 35% ажырашат экен. 80% аялдары менен үй бүлөсү менен мамилеси бузулат экен. 60% адамдар ушул ойногондор, кумар ойногондор башка мыйзам бузууларга барат экен. Анан 13%дан 40%га чейинкиси суицид жөнүндө ойлонот экен, же болбосо өзүнө өзү кол салып көрөт экен. 32%ден 70%га чейинки суицид жөнүндө ойлонот экен. Бул атайын иликтөөнүн жыйынтыгы. Эмне деп айтасыз буга? Нуржик Адырбекович, мне нечего комментировать. Я точно так же разделяю ваши сомнения относительно негативных моментов, связанных с игорной деятельностью в обществе. Единственное оправдание для того, что однозначный запрет для граждан Кыргызстана на участие в игорной деятельности вводится. Только по этой причине. Хорошо. Макул. Кыргызстан жарандары үчүн тыюу салалы. Бирок казактар, өзбектер, америкалыктар, россиялыктар эмне болсо ошо болсун, Аксунун башы жошо болсун, үй бүлөсү бузула берсин, банкрот боло берсин, суицид боло берсин дегенге макулсузбу? Как человек, который представляет законопроект, я согласен. Как человек, просто частное лицо, я могу разделять ваши точки зрения. Я здесь присутствую в официальном качестве, я призван защищать граждан Кыргызской Республики. Если я смогу это сделать, и мои коллеги помогут, это будет большая задача. Адам бузулса, алам бузулат. Адам оңолса, адам оңолот, заман оңолот деген сөз бар. Мага орустун дагы, казактын да, өзбектин да, тажиктин дагы, арабтын да тагдыры мен кош көңүл боло албайм. Алар деле адамдар, алардын деле бүлөсү бар. Кудай бирөөгө жамандык кааласаң, өзүңүн башыңа да жамандык келет деген бир мыйзам бар да, зулумдук узап кетпейт. Анан мына араб мамлекеттерин айтып атасыздар, алар бизге өрүнөк эмес. Саудия эмне кылса ошо кылсын, Малайзия эмне кылса ошо кылсын. Мына биз мыйзамга карайлы, эртеңки үй бүлөлөргө карайлы. Биздин конституция боюнча үй бүлө бул коомдун өзөгү, кээ ошо жөнүндө болуп атат. Дагы бир нерсе, адам бир оюнга баргандан кийин токтоп калбайт экен. Утулса деле кайра бара берет экен. Анан акча түгөнгөндө тоной баштайт экен, алдай баштайт экен. Керек болсо аялы менен балдарын коюп ийгендер бар экен. Ошондой кылмыш көбөйт деген кепилдигиңиз барбы? Нуржик Адырбекович, для этого в литературе научной есть термин лудомания, то, что вы сказали. Я прекрасно понимаю. Именно потому, что люди идут в игорные заведения не отдохнуть 2 часа, не потратить какую-то сумму, а идут в надежде что-то выиграть, именно поэтому получается. И это единственное, почему Кабинет министров настаивает на том, что однозначный запрет для граждан с нашей страны был на участие в игорной деятельности. Все. Анан эми бюджетти толтурабыз, карыздан кутулабыз деп атасыздар. Кээ бир өлкөлөрдө кечирип коюңуз, публичный домдор дагы мыйзамдаштырылган. Наркотиктер дагы мыйзамдаштырылган. Афганистанда көрүп атасыз, апий мегип атат. Анда ошол жолго деле башка туура келет го, бул оюңуз кандай? Эптеп эле толтуруш керек болсо. Ну, слишком много уделяется внимания моей персоне. Я могу сказать, что мне стыдно. Но я не несу за это ответственность, что продаются на улицах наркотики и водка. Я отвечаю за ту сферу, за которую представляю вашему вниманию, которой руковожу. Урматтуу Уланбек мырза, ушул сөзүңүз мага абдан жакты. Чоң рахмат. Адам катары адамдыгыңызды жоготпоп турсуз. Четке кагалы башка жолу жок. Арам аралашкан нерседе береке болбойт. Башыбызга кара булут айлантып болбойлу. Эл журт бизди бул үчүн шайлаган эмес. Чоң рахмат.